Arılarmısınız, sağmısınız, kadirli kadındaşlar. Siz bugün Yukarı Şura Avlu Kitapxanasında şiiri sahifede konakta. Özümüzün Greşnin yazıcılarımızın icadını her daim öğrenip barabız. Hem alarının icad cimişlerinden ruhi azık olabız. Bugünkü sahifede David Grigoryev, Grigoriy Rodionov, Yakov Yemelyanov, Lyudmila Olanlı'nın şiiri tənğəşləri bilen tanışırız. David Grigoryev Umartaşı. Matut günler jitti, dünya balkıy, şibin şirki uynay kıyaşta. Oğaç yaprak jara, kuşlar sayrı, rahat hazır minim şalaşta. Umartalarımны qaraştırgaç, barıp kaytam şişme suuna, kırı sarı jiyip şey kaynatkaç, kinege kitap olam kuluma. Kinege kitap minim dostlarım kök, alar bilen jolan söyleşem. Okuwu bilen minim tamağım tok, turmuş bilen jingil küreşem. Okup күзім талса, тағы кетем, умарталарымны қарарға. Күчлілері болса үміт итем, 5-6 баш бала жабарға. Сайрашығыз қышлар, жырлашығыз, қышқыр көке урман жаңғыратып. Гүрләшігіз құртлар, тырышығыз, жақты қияш жеріне жаңғыратып. Bir başım мен мында туған айлар, өткен ғұмыр тирен ойлата. Матур dünya, kışkır, tulgan oylar, kinege kitap meni juata. Yakov Yemelyanov sonno. Ey balalar, sizge eydim. Qort kişini sonnağız. Qort kişinin gıybiretin er birigiz anlağız. Anlağız qortның gıybiretin, ügütin jolan tınnağız. Qort qadiri qalırlığış iş bir şaqta qılmağız. Qılmağız siz jaman işni qortның ügütin tutuğuz. Akıllı qortның sözlerin er birigiz utuğuz. Utuğuz anın sözlerin ügütin qabıl alığız. Qort kişini görü bilen burgigizni salığız. Salığız burgigizni qort aldında anın көңілін alığız. Qort uzganda oyaqqa turib, sığılıp, başırıp qalığız. Qalığız sığılıp, başırıp, yüzüne jağımını qarağız. Qortqa sonnau qılsağız, sizni de sonnar balağız. Qortны ılını sonnauшы soňga günde süýünür. Qortny uluny sonnamagan gymry boýunça küýünür. Lyudmila Olanlı Yoslar. Yoslar, yoslar, olup giren oslar, sihri nurlar sibe dünyaga. Şatlık bulup, ilham bulup gile, bu janlardan şiiri mıň ağa. Yoslar, yoslar, yürek jilkinüden hisler sıymy köňel yarına. Yoslar toşkın, anın kuşağında, baram tevge süýü yanına. Yoslar, yoslar, sof mehabbet giler, janga şatlık nuru taratır. Süýü nazga, bäxitlerge türgen bu yazlarını her kim yaratır. Bizning şirligibizde kalem tebretüşler de var. Bugünkü sahifede alarning ijadlary bilen de tanışıp ötersiz. Yaratam men awul tabigatin. Yaratam men awul tabigatin. Yazgı sular şaulap akkanın. Havalarını yorup qаңғылдашып, qır qozlары tizilip qaytkanın. Yaratam men awul tabigatin. Şiltir-şiltir şişme akkanın. Awulymny güzellikке kömüp, oppak şomurt çeçek atkanın. Yaratam men awul tabigatin. Olsu taňlar sızılıp atkanın. Uyatırga telep tiriklikni taң eteşi avaz salganın. Yaratam men awul tabigatin. Üzdirip turgay sayrawın. Taң aldından şişme boylarında moňly sandugaçlar sayrawın. Awulym şişmesi. Näq awulym ortasında, kiçkinegine taw bitinde salkın sulu şişme ağa. Tiresinde üsken tol tirekten kümüş tamşılar tama. İzgi şişmem menim. Sen gasırlar boyu ağasың da ağasың. Yılga boylap burula, sen koylarga barasың. Ey Xudayım, мен рәхмәт сиңа. Bizge ulu baylık bergenge, югалтмыйча, qadrin bilip dostlar, saklıyık anı algı güngeçe. Hayırlı gün, hürmetli qarindaşlarыбыз. Men Pişloğat awulundan klub müdiri Aleksandrova Larisa bolam. Men sizge özümden babama bağışlap yazgan şiirimni taqdim etesim kele.
Бик күп йыллар үтеп китте. Йөрәктә калды эзләр. Шушы сугыш кырларында калды бит күпме ирләр. Бик күп ирләр ятып калды, балаларын калдырып. Һәр ел шулар искә төшә, йөрәкләрне яндырып. Минем бабам Саслангирда аштан үлгән күбенеп. Бер сынык ипи булса да үлмәс инде тилмереп. Әйсәннәр кайтты инде, тазалыгын калдырып. Кайсы кулын, кайсы аягын сугышларда калдырып. Бик күп йыллар тыныч үтте. Тагын да шулай булсын. Балалар ачлык күрмәсен, елмайып, көлеп торсын. Онытмыйк без өлкәннәрне һәм алдагы үткәннәрне. Безгә күрергә язмасын, сез өлкәннәр күргәннәрне. Күкмарам, эй Күкмарам, туып үскән оям, туган ягым, яшел бишегем. Тәүге аваз синдә салганмын мин, синдә узган минем яшьлегем. Ни дип дәшим икән сиңа карап, мин кадерле синең сабыең. Тарих битләренә күз төшереп, йылларыңны бүген саныймын. Бер-бер атлы йыллар тәгәр юл, ничә яшькә инде җиткәнсең. Тик Күкмарам, син бит әле һаман яшь, матур һәм батыр икәнсең. Үсеп ныгып һаман яшәрәсең, урамнарың гөлгә күмелә. Бер-бер атлы калыккан йортларың ап-ак болытларга үрелә. Татар, Крәшен, Мари һәм башкалар бердәмлектә яши бүген дә. Дуслык хөкем сөрә һәр тарафка, кояш балкый аяз күгендә. Күп милләтле, данлы Күкмарам, дуслык белән бүген балкыйсың. Һәр чак шулай бердәмлектә булып, алгы рәтләрдә син атлыйсың. Тарихлардан килгән матур исмең данга күмелеп бүген мактала. Туган ягым Күкмара дип, халкың сиңа карап суклана. Григорий Родионов туган як имәннәренә. Ә бит алар һаман мине көткән, иңнәренә көзне ябынып, сагынуларын сары яфрак иткән, имәннәргә йөрим табынып, берәм-берәм башым иеп узам. Исән саумы, эй, Имһен агай, таныйсызмы? Бу бит мин, сезнең белән балих булган җыр малай. Сезнең хәлне белер өчен, монда минем яшьтәшләрем кайтамы? Тазамы сез, әле тамырдамы? Тагын 100 ел яшәрлек хут бармы? Һаман әле безнең Крәшеннәр балта тотып килгәч бирегә, ай-һай, шәп үсәләр, кызганыч дип, кисми китәләрме кирегә? Ә киегез һаман шул икән, бүгелдисез горур, ирләрчә. Кайсы гасырларга барасыз сез, Кара урман дигән көйләрдә. Мин бит сезне бик сагынып кайттым. Мин бит шушы җирнең баласы. Имәннәрем, сезнең яшәештән килә минем өлге аласым. Бүген сине халкың ярата да, исемеңне илгә тарата. Жәкәүдәдәй, Яков Емельянов, син бит безгә рухи бер ата. Сине бүген халкың ярата.